Tijelo zaista u perimenopauzi ne reaguje više kao ranije. Žena dolazi i kaže jedem isto ili jedem čak manje nego ranije, a debljam se. I to nije manjak volje, jer u perimenopauzi se dešava jedna tiha, ali ozbiljna metabolička promjena. Opada inzulinska osjetljivost. Ne naglo, ne dramatično, ali dovoljno da promijeni pravila igre. I upravo to što ti kažeš. Tijelo onda skladišti energiju u trbuh, visceralnu mast oko organa, to je ona mast koja mijenja zdravlje, a ne samo naš izgled. I kao što si rekao, estrogen nije samo hormon u smislu reprodukcije, on je metabolički regulator. Kad on pada, mišićna masa pada, na osnovu toga bazalni metabolizam se smanjuje, tijelo postaje efikasnije u skladištenju energije, a manje efikasno u trošenju energije i inzulinska rezistencija raste. Inzulin je normalan hormon koji se luči u našem tijelu iz gušterače, odnosno pankrasa, kao odgovor na unos ugljikohidrata najčešće.